Isabu mriango wa mirongo mihauna tandahu urithiwa ache Mario halwa vilongozi alukolo lwa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase Mario kalama na mbola mbari ya Josefu mamzira Musa nao vilongozi atumia mbari ya Israeli makiamba bwana wakulagiza uwe bwana wehu wagajirensi ya Israeli kwa kupiga kura kiza wakulagiza ulaje mtalo wa ndugu yehu Zelefohedi na anaye akiche ela yeye ndiye halwa ni Muisraeli wa mbari nyingine mutalowe undambozwa kula kwayo urithi wa wakarehu na utanganywe na wo urithi wako halwako na sehemu ya wo urithi furiwo upata undahalwa kaiza mwaka wa 50 yaani mwaka wa Jubilii urithiwe undangezwa na wo urithi wa mbari andiyo halwa na andambozwa kula kwa mtalo wa mbari ya akarehu. Bai Musa akizigizia vivi na akilagiza vivi kwa umuri wa Bwana akiamba jomane najo o watu wa mbari ya Josefu ni karakara vivi ndo Bwana arijolagiza kuhusu ana akiche a Zelofehadi kila mumwenga anadima kuhalwa ni mulume yoyosi ni ahenzaye ela tu nyakale ni kula kaiza lukolo lwa mbari ya babi zao kahana urithi wowosi wa Israeli undiwo mbola kula kwa mbari mwenga kwenda kwa mbari nyingine kwani kila Muisraeli andabaki nayo ensi ariorithi kula kwa akare kila msichana andiegerwa urithi kaiza mbari yoyosi ni ya Israeli ni lazima ahalwe ni mtu wa mbari ya babaye ili kila Muisraeli apate urithi wa babasi kana urithi undio mbola kwa mbari nyingine uende kwa mbari nyingine kwani kila mbari ya Israeli indabaki na urithiwe bai ao anakiche Azelefehadi Maala Tiriza Hogila Milika na Noa makihenda here Bwana arijo lagiza Musa makihalwa ni ana ndugu ze babi zao makihalwa kaiza kolo ya mbari ya Manase mwana wa Josefu na urithi wao ukisala kaiza mbari ya lukolo lwa babi yao zizu ndo amuri ya malagizo ambago Bwana wapa Israeli kukwira Musa ko Jeriko kaiza nyanda ya Moabu kanda ya Jorodani. Ni hayo tu.